iyo agakoni kinjiye rero ni hahandi umuntu atangira kureba umuntu akajya amureba nyine akabona donc ni wa wundi uzi ni njyewe duhora tubana hano ku nkuru z'ibihe usanzwe uzi ni uyu nguyu, ariko ugatangira kunotisinga utuntu twiza, utuntu tubi, utuntu tw'ududetaye, utuntu nk'utwo ngutwo. Iyo bigeze aha ngaha ushobora kuba wahaguruka ukumva intambwe urayitera ukayihamya hasi, ariko ukumva biragufata umwanya, donc ukumva akaguru kararemereyeho gatoya, yego urashinga uragenda esikariye urazibona, ariko ukumva akaguru gasa nk'akagize gute, nk'akaremereye, donc utangiye kuba iki, kuba umusore. So muri iki gihe cy'akanyamuneza rero utangira no kuzamura confidence nyinshi. Ahangaha niho abantu bagera bagatangira kugira gute, kugura amarawundi. Akikora mu mufuka, bagukubita rawundi, bagukubita icupa, nawe bagukubita icupa, nawe turaziranye, nawe baguha icupa, ngwino sha baruma, ngwino icara hano dusangire. Confidence ziba zazamutse, and then agatangira kwikora hehe, mu mufuka. And then hari nabo confidence zizamuka agatangira kugutera story agira gute, akwiyemeraho. Gusa nanone muri iki cyiciro donc cy'agakoni kajemo, umuntu atangira kuvuga arandaga.